ketika bus terbang kita polisi lagi nyari Okarin nih. Gara-gara bulu kebanyakan. Keno mau kemana? Hah? Nam mau kemana? Mau ke Nam Nyerahin ya? lo. Mau ke Nam kan kita? Mau nyerahin lo nih, gue di tengah-tengah. Keno mau bimbong show? Gue mau rebus lo. Astagfirullahaladzim. Demen bikin, emang mantan Azazil nih perempuan. Kenal Azazil kan lo? Ya Allah. Gak kuat nih gue, Nu. Takut kenapa nih? Alkohol gue, Nu. Mana ya alkohol? Istighfar jelek. Orang kampung lagi Ramadan, bela-belain kesini pakai nyari alkohol gitu loh. Jangan berani-berani banget perempuan. Udah gue kasih es jeruk nyariin alkohol loh. Emang jelek adat perempuan. Es jeruk cocok sama vodka tau. Oh gue taruh di tengah-tengah loh. Biar digebuk-gebuk kayak tadi tuh. Gimana? Coba lo kasih tahu dong gimana caranya jadi food blogger. Dari sarapan dulu ya. Hmm. Hey, buddy, fuck you. Kalau lu namanya kayak Orden Bau deh. Udah kemarin tiba-tiba kaget. Gue kayak pengen pakein kapas sama Garnier ke muka lu, kayaknya bakal langsung hilang tuh debu. Hah? Enak. Itu berberi mangga 2 ya? Kaget gue udah bakalin aja. Hah? Oh, yang cepet gratis. Anjing ada orang daerah. Enak banget, uloy. Ulo apa ya? Uloy gue ngarang aja. Bahasanya enak. Saking enaknya. Ini Diska nih. Oke, what is this? Rachel? Is love. You need love? Lucu banget lagi. Coba Gi. Masih ada esnya dari Gila. last afternoon. Coba. Sebelum Bruno Mars. Beneran? Iya. Hah? Sebelum Bruno Mars. Anjir. Hampir 24 jam. Wah, bagus sekali 70.000 ini. Dari. Terus sudah terbukti guys, sumpah ini gue gak expect sih sampai 24 jam. Beneran lagi pas pagi mau dibuang kok lah. Masih ada esnya anjing. Oh my god. Hari ini udah di restock pink milk tea. Alright, iced. Mana apa ya? Little sebenarnya. Gak tau deh. Wah, ini Grab nggak ramah kayak Anu sih. Kenapa? Ini kalau kayak Anu kentut wah, ngamuk sih dia. Kacau. Wah anjir. Lucu banget anjing. Nah, ini adalah tempat Orbeck favorit gue, namanya Maple Tree House. Gue pertama kali discover ini di Korea. Ternyata ada di Thailand dan pas banget di Siam Paragon. Oh my goodness. Hey Tom Cruise. Dia kalau nih segini. Ya. Ya pendek juga ya.